Kini kita ngintip na benta ki perlu rawan mentaka kelai terik beri beberapa harga ratusan te pekini kamu pulang kibu ni babaheru dah pekini skiu menta ni kamu pulang sini shirau plat ni shirau plat teh tan kamu jerok tan kamu kenapa shirau dah tiba tapi jadi ngidangnya kat yang mentah mana sudah tak skill tu skill tu dan 40 kilo kumba i perlu rawan kini kilo kabung pulang kilong ki bahaya ni pelai nak kiu stay kiu sene ngene ya pelai entah big head udan kabau ini dah ngit istilah tak maklap tu bau rak cerok pelai stay tu kabau tolak kerak kabau pelai sebar udan dan jadi kalah mix lang terus klau tai lamar badai mar badai tuh rai mau PI bau rudon he lar telingi lah bau lah perlu kia kamsu kena ni mar kapokas udon ni kaba pulang rubah bahaya ngitep dan try lah situ ding te kira ada bahan ni kido mar ngira syai ngi kelam aikwai re ni aikwai senan dependen dah kini ki pengkas ru kilong ki bahaya baik ngitep lagi bentak ki perlu rawan ni ki kapongkas mana lah dapat kaba pulang das kapongkas terlai kerat tanginya kat biang tanginya kat biang ibang tep komplit mah tambah tan tekini kidok ni saya tep biar 40 kilo skill toh ini bau rudon he bau labun telih ngitem pengkas kabel pelang dah plek kini kita gilas rau bandriu te berok kini kita bangi tep berok telalong si spa 40 kilo na bentagi perlu rawan lasin toding kena ikwai la syai tinggi mai ikwai re kuai ubit banyak saja bam tan sajen ngapen kena lai tarik beri beberapa arjaran pesan tekini kido baru ngitep ngapen kemau bayang tinggi perlawan baru lalong si spa arpo kapongkas bat kabel pelang ngimiuk kapong